Amataka garumana garwanurwa harimo itaka rya hikashatu nibire rukushangwa hakashozi nyashitabire omuri muhanga wodo muri muhanga town council hamwe n'irinde rya hika 20 rukushangwa mu cyaro cya Cyabure omuri rw'Inyanja parish omuri Kamwezi sub county agana garwanurwa batura hamwe na Eunice Cyomuhendo omushaho mu State House hamwe na Mary Kibahigire omushubuzo muri Mbara hamwe na Kampala. Abaturani bagera nko mu kwezi kwa 12 umwaka gwa 2022 Cyomuhendo hamwe na Kibahigire bakareta bakumya amatakaga batandika kugazitira kandi ubwo abatura bari kumanya ngo amatakaga nagabo n'ingash community land bariteze cyapa azamu enshonga rwagati ya kanso ubwebembezi bwa kanso na family zezo ahanyuma hijamu umushokirwa na rugo mu office ya president kureba habwaki office ya council nezibira family zezo kutunga ryita utwakiro muri urwo rukiko bashanga enshonga yibagani bashabire ryitaka etashwana n'kibaga batabari ngamanyire yabarwasa ko babire batesheza kumanya ngo ndarigitaka wargiba nagobwira burahika ofeni ko rugiraki aha barabara na mukaga byo kwezi ko kubanza umwaka ogu abe byo kwerinda mu rukiga bakatayira umwanya ogu kandi bashaba Kibahigire hamwe na Cyomuhendo kurekeraho kuzitara mpaka enshonga zihuire ndi kuzagwa turi ukura mawa kanahinga umugejo kishaka kuyabe nahingayo bari kwingayo buro ibihimba twija twagera ki mawe yakura ya itaka ryarya mu burike bakije becurereze abitari nenkari hariya bisyo ati yaktwamara kubacengesa gesharo zabo kandi yagama mazima bakareta ibijuma byatandika kugira ki barime ibintu bahingo mu itaka ryabo yite ryasigara aho Kibahigire ko mu mashengenge atetsere banzo naho tari muki aba bana kuguruka bakambe vungo bataburize bagurusi bari mu muki kandi amataka gitaka gagize gata aha rukiko rwashitamo muri Nyakitabire cyamuzita yagera ngo abarinzi abatwira umwanya ogu bihoma habwo kuva bakazamwombe henda berajiro. By the way, that one is very dangerous. Okureta abantu bembundu bakataha mbatine mbundu nikibi munonga ahubwo batwine security yitwe ya government itakeri kureba umamze Sulman Kirunda karugora n'umushinja yagenda kuyarize kugenda twazaha itaka ry'abataka ryaguma ry'umwanya gwabo ry'abataka n'irya Kirundi ryazaha ubwo nagera ngo nicende beragiro kushanga abakomene batebwa mu mwanya hatari mu kwikiruzwa office ya RDC arikiragiye cyo kugira ngo abaserikare ba private guards tabashimiye ku bantu bakuma amataka agara contested nkaga icyo ni kiragiye icya kabiri kiragiye ngo abaserikare ko barayizo mu area na Rom district bayino ku reportinga nemburu zawoha wa DPC cyamuzita yatabona katika kari kurebuza enshongezi kureba ngo tuzahenderera mu kushesheshagama ata abantu bakumara bajoininga area land committee bakagenda enshonga hanshonga mwabareba nibanga abarukujunanwa ko babuzubwaho bayereka ngo amataka gubazitire na gasigirwa habazire babo kandi tugakabagaga batura bona umwaka gwa 2015 2015 tataka shabe chapa kuyashabire chapa akarabo mu buryo ubu bakwataramwe chapa oburyo ubu bakwataramwe chapa niza kubushoborora akubananye amateka gitaka ningamanya kuture twakomirita kakwara bihabira renshobe yone yabireho ntuza kushitama nkabataka n'abakora bari kuri ama district bona bari kubimanyaho tushitame tushoborore enshonga yo nja mu cyo kikore kiriho cyonga omukwezi kwikuma umwaka gw'2021 na Stan Bwoji omunyaberagiro korwa mu office ya president akataho mu nshongezi ahanyuma yaco Muhendo kuhandika gumize ngo abebembezi ba Muhanga Town Council bakaba babaremise kutungura umwanya gwabo gasha kwa Job namanya